Here on behalf of Iswaziland Consumer Forum, which has been a forum that has been trying to advocate for consumer issues. Now, go Esther, Chairperson of Esther, apology to that. And the reason to that, it is because as people, we are not used into talking each other. What you see here are the result of a failed system of Tinguda, where it does not promote discussions among its people. So apology to that, and I hope we are learning something from what is happening today. Thank you. Now, sibuyela emagazini. Emagazini, thina as consumers, naku lesinapho. Sithe imali ezisebenzisho lapha ukuthi sithe imali. Thina imali lesifanayo siyithole ekusebenzini as bantu labangasebenzi ngalesinye isikhathi. Nangabe nabo bethe imali sibabethe thina imali. Ngakho ke nanga ekhuluma recommendations ngalendzaba yagesi. Akeme lo gesi kukhula. Nangabe kwake kwayiwa enkantolo lelabe nesitshela khona ngase South Africa. Thina as consumers nathi sisatoyibuka lendlela ukuthi sipartnerisha kanjani nalama workers ukuthi sihambe siye enkantolo siyoyimisa lendaba. Nangabe bekuliqiniso lokuthi nidakithi kutocela alishayi ngemfe iphinzi ngoba lesikubonako la sibona butulo njalo. Nine nitosisayinisa ngesithupha nine basemagazini na esera konke senikwendile nakucenza senifuna ke kutothi bazi bantu bavuma nakho lesishow nifike nikhulume ngokuthi bakamazini balile ukuthi lo gesi akhuphuke nakungake kwenteke lo gesi akhuphuke kusho ukuthi nine njengoba sebanitshelile bonke benitosichaphatha la benitodlala ngathi la beningaketi kutocela la benite kutonguthulisa la sisike phasi kwekuthulisa phasi sesithiniwe thina singemaswati ukuthi njalo nje nanifuna kwenta tinzonile nibotenta ngathi kanti nitendela nini nangabe nitocela ngeliqiniso asifuni asikabhekike kwekuthi njengoba sesalile bese sibona kusasa sofakiwe lo gesi kungenteka lokho nangafakwa lo gesi kuyasho ukuthi nine senicabanise bani nicabanise thina lahulumende lesiyawuvuka ekuseni ngalelo langa sihambe siyobhikisha sithethile lamanye emandla ngaphandle ukuthi sihambe siyobhikisha isebenzi sithembise ukuthi siyoba kanye lapho. In conclusion, uthithe nawubala lapha mphathi wami ukuthi abantu abasebenzisa bogesi ngilaba nalaba angathi ngoba bokushanga amabomweni ukuthi labanye labasebenzisa gesi digoro khanya kuze kusa obakhulumi lo ingabe labo labangamthengi lo gesi bamudla egameni labani labo nangabe ngoba kuzwena nasibona inkohlakalo yenteka eveni naye ke lenye siyakhombisa mhlawumbe iphenya ukuthi bambadala bongeni labantu eveni lo gesi aze atodula kangaka qiniso comrade ngeke simele imali yakhe simele yonke lento leyo nje la sengihlala phansi ukuthi sisebenza nahulumende wemaqili sisebenza nahulumende webaphangi sisebenza nahulumende wemasela phasi ngakutana ngebantu phasi Salmonani